banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunze bandenganura TV, mbirimbanyikazi, aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Muri iki gitondo rero tugiye kureba ku ngingo ebyiri turi buganireho zirebana na politike y'iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko rero nakomeje kubibwira, nitwihanganye Jacques nkaba ndi impirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda, yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze inyuma y'igihugu bahunze Kagame na FPR inkotanyi ye. Rero hari inkuru ziri gucicikana hanze aha ngaha, sinzi niba zaba ari inkuru zifitiwe gihamya cyangwa se ari inkuru zitafitiwe gihamya, ariko tugiye kuziganiraho kubera ko igituma tuziganiraho nuko nyine hari isoko yizewe ziba zaturutseho. Ikitizeho ni ukumenya niba koko abazivugwamo koko nabo bemera uruhare rwabo muri izo nkuru. Twihuse rero, inkuru turi buze gusorezaho ni inkuru y'urupfu rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Bivuga ko aho yapfiriye ni mu Rwanda nyine, aho yaba yapfiriye ni mu Rwanda. Turaza kuba tureba icyamwishe ni igiki, ibyo byose turaza kubireba muri iyi nkuru. Reka rero inkuru ya mbere turi bubanzirizeho, hari amatangazo maze iminsi ndi kubona. Hari itangazo rya mbere RDF ryitiriwe ni RDF ryanditse mu Cyongereza, ryasabaga yuko ingabo zose z'u Rwanda zishyira intwaro hasi, zikiropotinga ku biro bya UNESCO hariya muri Congo, hanyuma zikabona gucyurwa mu Rwanda mu buryo kugira ngo zive ku butaka bwa Congo. Hanyuma rero hari ikintu ngiye cyaje kuntangaza muri iryo tangazo. Bavuze ingabo zose z'u Rwanda, bandika RDF barangije bacakarombye nka kwa kundi ntuza Evode Uwizeyimana ajya bivuga RDF/FDLR, kabo bose bagomba kwiripotinga mu biro bya UNESCO bibegereye. Hanyuma ngiye nibaza ukuntu RDF cyangwa se iryo tangazo yanditswe na Minisiteri y'Ingabo mu gihugu cy'u Rwanda ifatanyije na Perezidanse y'u Rwanda. Muri make ubwo ni Kabarebe wabyumvikanyeho na Kagame. Nibaza ukuntu noneho bagiye kumva ko itangazo rireba RDF nk'ingabo bohereje ku butaka bwa Congo rigomba no kuba rireba FDLR nk'umutwe w'ingabo ushinzwe kurinda impunzi zahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye. Ariko burya politike ni umukino urangira vuba kandi ukarangizwa na bene wo. Birashoboka yuko uwanditse ririya tangazo aba yabwiraga ko bashobora kuba hari icyo babyumvikanyeho. Aha rero niba nkomeza gusaba impirimbanyi, niba hari n'ibyo baba baranumvikanyeho, igihe Jacques nk'impunzi ntabwo nzataha kubera ko abantu runaka bumvikanye ko bagiye kwigabanyira ubutegetsi cyangwa bagiye kugira ukundi kuntu babigenza. Ikintu kitubabaje twebwe, ntabwo turajwe ishinga n'ubutegetsi, turajwe ishinga n'imikorere mibi y'ubutegetsi dufite. Kuvuga rero ngo abantu barajya kwivanga n'abandi, amasezerano mwagiye musinya nayo uhereye igihe igihugu cy'u Rwanda cyabereyeho akatangira ko ikintu cyitwa amasezerano. Umuntu wasinye amasezerano na bariya abantu akagira amahoro n'inde mwaba muzi. Muhere kuri sogokuru wacu Habyarimana ndetse nabo bari kumwe bose, murebe icyabivuyemo. Uretse kandi naho ngaho hari ahantu henshi Kagame yagiye ajya gusinya amasezerano mu bandi bayobozi b'ibindi bihugu, akagira ibyo yemera ariko yagira nyuma akajya guca ruhinga nyuma kugira ngo ajye kwangiza uburyo buzatuma ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Abizerera amasezerano na Kagame abo ntabwo ndi kumwe nabo. Hanyuma rero hari indi tangazo naryo naje kubona, ryanditswe na FDLR bamwita Kire Ngoma, ngo ni umuvugizi, ni komiseri à l'information et porte-parole de FDLR. Igitumye itangazo ndizana hano, ryo ryari ryanditse mu Gifaransa, ntabwo Igifaransa ntizi neza, ariko nabashije gusobanukirwamo. Hari ingingo akaparagrafe kamwe nabonyemo kagaragaza mu busobanuzi bwanjye bukeya, wenda abandi muzambwira niba atari byo, niba ndabansobanuye ubutumwa bw'abandi uko butameze bazabimba barimo ko njye nize amashuri make kubera situation yaho y'ubutegetsi ndimo mbabwira bwa Kagame na FPR inkotanyi uko bwagiye butugenera amashuri tugomba kwiga. Aho yagaragaje ko
ngewe nk'uko nabyisobanuriye mu kinyarwanda cy'iwacu, byarimo bigaragaza ko arimo avuga yuko kuva aho bari cyangwa aho ingabo ayoboye ziri cyangwa avugira ziri kugera ku biro bya MONUSCO, harimo abantu bagenda babatega bakabicira ababo bari kujya kwirepotinga hehe ku biro bya MONUSCO. Ibi ngibi abantu benshi ntibabizi, ariko iyo baruwa nimaze kuyibona nicyo nabashije kuba nayibonamo. Hanyuma nkibaze se koko igihe cyageze ko FDLR imanika amaboko n'amaguru n'amatwi byose ikavuga iti noneho turemeye turagiye. Iri tangazo ry'umu porte parole wa FDLR yanditse rifite aho rihuriye n'iriya tangazo Kabarebe na Kagame bafatanyije kwandika basaba ko ingabo zose z'u Rwanda zero potinga ku biro bya MONUSCO bibegereye, kandi bakagaragaza FDLR na RDF bose ko bagomba kwiropotinga. Harimo kibazo ukuntu Kagame bajya guha amabwiriza FDLR arwana nayo. Abantu bafite uburyo bakina umukino ukomeye cyane, kandi uyu mukino icyo nzi cyo uraza kuvamo sinabyaye. Ariko icyo naje kubona none gikomeye, urumva uyu muvugizi wa FDLR warimo aravuga ati twebwe badutegera mu nzira bakatwica. Yasabaga noneho na leta kubafasha kugira ngo babone uko bagera hehe aho ibiro bya MONUSCO biri, nibamara kuhagera hakorwe ikiteganijwe kiri mu mategeko cyangwa mu masezerano y'ibyo bumvikanyeho, aricyo cyo kubageza iwabo. Ubwo ni imbogamizi ku ruhande rwa FDLR. Hanyuma ukongera ukaza ukareba Kagame n'akagatsiko kiwe bahise basohora urutonde rw'abantu 25 ngo bagomba gukurikiranwa ndetse bagahera ku mitungo yabo bayifatira. Ibi ni ibimenyetso by'uko Kagame nawe na FPR ye ari niba nayo masezerano barayagiranye batayashaka, kuko aba bayobozi bamaze gushyira ku rutonde rwagomba gukurikiranwa kuho ibyaha by'iterabwoba nibo bayobozi n'ubundi bayoboye iki iyo FDLR, nibo bayobozi bayoboye abarwanya Kagame bose. Ukibaza rero niba abantu bazataha bari bafite umuntu waboroganije bakasa nk'abagiye kumutango niyicwe cyangwa nagirirwe nabi, cyangwa se niba bazataha bonyine abayobozi barimo bahigwa bagasigara. Ibyo byose ukumva yuko ni ikibazo. Ariko rero icyo ngiye mbona cy'isomo tugomba gukora muri ibi bintu kandi cyiza kigomba no kudufasha, muri FDLR bagaragajemo abantu bagera mu 8, muri CNL DFRN bagaragazamo abantu bagera muri 4, muri RUD P5 RUD urunana bagaragazamo umuntu umwe, muri RNC bagaragazamo abantu 4, muri MRCD bagaragazamo umuntu umwe, P5 bagaragazamo 2, RNC P5 ubwo bifatanye bagaragazamo umuntu umwe, FDLR na P5 bagaragazamo umuntu umwe, hanyuma CNL DFRN bagaragazamo abantu 4, FDLR FDU P5 abantu umuntu akaba ari muri FDLR akaba ari muri P5 akaba ari no muri FDU inkingi bagaragazamo umuntu umwe. Abantu bose ko bagomba gukurikiranwa imitungo yabo igafatirwa. Aha rero hari ikintu ngiye nashimiye Kagame na FPR Inkotanyi bakoze cyane, kubera yuko ahangaha bakanguye aba bantu ubwabo ntibashobora kumvikana, kubera ikibazo baragihuje, bazi ko bagihuje, ariko kubera inyungu z'ibyo bibwiraga yuko bakomeza kurokita nabyo Kagame azatereka mbifatirane n'ubundi mwabyibye abaturage, cyangwa se mwabibonye mu buryo butari bukwiye, kuko iyo mitungo bagiye gufatira iyo baza kuyishyira ku rugamba ruba rwararangiye, abantu baba baratashye. Nta cyaka tuvuye ko batanayibye, bayikuye mu maboko yabo no mu bushobozi bwabo bafite. Wenda bamwe barize amashuri menshi, bafite ibigo by'amashuri bibishyurira, bafite wenda amasosiyete atwara ibintu n'abantu ntawamenya, ariko noneho iyo ubaye umuyobozi ugomba gukora ibishoboka byose icyo uhagarariye kigatera imbere. Aba bantu rero Kagame yabibukije yuko n'ubundi uko byagenda kose nubwo batumvikana, uwo aramutse abafashe yabafungira ahantu hamwe, kandi yamara kubafungira ahantu hamwe akabaha ibihano bimeze kimwe, ntawe yitaye ngo uyu nguyu turaziranywe, uyu yaziranaga n'uyu nguyu. Ikindi kintu kinababaje muri aba bantu nk'uko ubona n'ubundi batandukanye,
nuko ushobora gusanga umwe muri abangaba barabonye mugenzi we yamugambanira, kandi ibyo bose bitwa yuko barwanya ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi. Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Rero nkaba nasabaga aba bantu bose bavuzwa aha ngaha, ndabona umutwe umwe 2 3 4 5 6 7 8 9 iyi mitwe yose igera ku 9 n'indi itashyizwa aha ngaha kuko nditaramenyekana cyangwa se itaragira abayobozi bafite imitungo izwi ishobora gufatirwa n'ubutegetsi. Ndabasaba yuko uhereye none mukimara kubona iri tangazo rya Kagame ko ari kubahiga, ikibatandukanye mu gishyire hasi, mwihuriza mushaka abantu babayobore, babigire politike nziza itazongera kuzana amacakubiri nk'aya ngaya, abantu mwumva muhurijeho ibitekerezo byanyu, hanyuma dutaye iwacu mu Rwanda. Nge ntabwo nshyigikiye abantu bemera kumanika amaboko n'amatwi n'amaguru. Abantu bahunze intambara kubera Kagame yarashe mu Rwanda, mukaba murambiwe ubuhunzi, cyangwa se mukaba muzi ko n'ubundi mwajya mukabona imirimo kubera muri abajenerali, abandi muri abatunzi, nta kintu mwapfa nawe ntimuramumenya. Mugiye mugomba kujya mumenya yuko n'uyu munsi abanyarwanda baracyangwa kandi bakicirwa mu gihugu cyabo kubera ubwoko bavukamo, kubera abo baribo. Nakoje kunyababwira ko abo mu bwoko bw'abahutu bibasiwe cyane. Tekereza muri mwe ninde muntu atarabona ukuntu abantu basenyerwa? Ntago mubona ukuntu abadasubirirwa bari kwiruka ku bagore babaryama hejuru, babambura utwo bari bafite bari kujya gucuruza. Ubu rero wowe ukumva yuko uzagenda nta kibazo ngo twumvikanye na Kagame. Inyoko mputu isezere kuri ikintu cy'amasezerano. Nanjye Jacques sinshobora kuzihenda n'umunsi n'umwe ngo mvuye ngo ngiye mu Rwanda kubw'amasezerano, ngo ndahungutse ngo ubuhunzi bwanjye ngo bubirangira ngo gukora ngo yasezeranye na Kagame. No, muzambira amasezerano namwe ubutegetsi bwa Kagame cyangwa Kagame na FPR ye baba barashyizeho umukono bakayubahiriza aho yabereye. Sawa. Ubwo rero ndasaba ko abantu bishyira hamwe, bakora ikintu kimwe, bidekarare neza, bashyireho intego izo bashingiyeho politike yabo kandi bazihurizeho. Ubundi niba ari rusasu ruzavuga, niba ari ubwumvikane bakemera kuva ku butegetsi bakigendera bakajya kure nabo. Aba bantu kubana nabo biragoye kuko nabo banze kubana natwe nyine, kandi twarabibonye imibereho yabo n'ibyo bakeneye byo kugira ngo babeho birenze ubushobozi n'ububasha bafite, bagahora babikura mu bantu babegesipruata nk'icyaha mpuzamahanga kibasira inyoko muntu. Ibi bintu ntabwo wajya kubana n'aba bantu rwose mu by'ukuri ngo uvuye ngo uzongera kuba umuntu. Nabo kurwana nabo byo cyararangiye. Njye kuva mu Rwanda nabwiye ko navuye mu Rwanda 2024 mpunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi, yari imaze imyaka 10 mpanganye nabwo. Ibyambayeho ndi mu gihugu ndabizi, ubuyobozi nagezemo ndabuzi, uko banyitwayeho ndakuzi. Kumbwira rero ngo ngiye ngo nasubire ngo kubw'amasezerano ngo abantu bumvikanye, ndetse iri tangazo tukimara no kuribona hari abantu naribwiye mbona amaso y'abaratukuye, agahinda mbona karaje. Niki cyaba cyabuze mu barwanya ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi kugira ngo bajye kwemera kumanika amaboko? Habuzemo iki? Ngende nabwiye muri mushyire politike hasi, mushyire hasi, mwemere ko ubwenge bwanyu hari aho bugera, mwemere ko nubwo bari nabwo bushobora kugira icyo bukora, buri wese azana icyo afite, twibohore. Mureke gukumira biriya ngo umuntu ngo ahungutse vuba ngo nta kintu ngo yatumarira. Ngende nabwiye mu Rwanda dufiteyo n'abantu batari n'impunzi batanahunze, bari no mu butegetsi neza, binyangamugaye gusumbya we abitwa ko bamaze imyaka 20 ingahe mu buhunzi. Binyangamugaye ashobora gukubikira ibanga, akaba yakunyuza mu idirishya, akaba yakorosa inguta cyangwa akorosa ikindi kintu kugira ngo umwanzi atakubona, akaguhisha paka ugeze ku ntego yawe. Ariko ibingi iyo mutangiye mu kwivangura no kwijonjora, nukuvuga ngo ugengo nahunganye ipetiri niri ngo none rero ubwo ngaho tugeze ngo ntabundi butegetsi ngo bwakunyambura, ngo rero ukajya ukubita abantu baryamye hejuru cyangwa ugira gute, ukumva ko nta uzarya mbere yuko we urya, ari wowe ugomba kurya mbere. Ibyo bintu ntago ari byo mu politiciye muzima w'inyeshyamba. Agomba kuba ari umuntu ugaragaza umubabaro n'akarengane agirirwa, aribyo bimuraye ishinga cyane kugira ngo arenganure abari mu karengane. None nk'iyi mitungo yose Kagame avuze agiye gufatira, ninde muntu yavuye yahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi ayifite? Ariko murashinze amashyaka, murashinze imitwe, mugize gute? Abaturage banyagupfa, abana babo ntibagiye ku ishuri, bahaye amafaranga kugira ngo mubabohore, Kagame imitungo arayifatiriye.
Okay, gusa iyi kosa ribaye barigomba gukosoka, barigomba gukosoka ibyabaye, ubwo katuvuye ko byabaye, ariko uhereye none nimuhindura ibintu, muhindura ibintu, mujye hamwe, mwemeze ikigomba gukorwa cyiza, mwemere ibitekerezo bya bagenzi banyu bose, hanyuma mushungure murebe icyo gukora kizima, muhuze imbaraga, mutahe iwanyu. Icyo kintu ngenda cyemera gutyo, kandi ngewe ndazi neza n'ubu ndacyakomeza kubona inzozi yuko ndi mu Rwanda kandi inzozi zanjye ngenda zemera kubera ko hari byinshi zagiye zinyereka nabonye. Mu Rwanda tugomba gutaha tukajyayo, ariko tuzajyayo dute? Turi ingaruzwa muheto twaramanitse amaguru n'amaboko? Okay, mu bantu bari bavuzwe nibagiwe perezida wa guverinoma ikora mu buhunzi, bavuze ngo ni perezida w'ishyaka Ishema, Padiri Thomas Nahimana. Werekana muvuge gutyo kubera ko yahise ashinga na guverinoma yiwe, urumva we n'undi muntu ku rundi rwego ni perezida ni perezida w'impunzi. Sasa rero nkaba numva ko aya macega ari kugenda akorwa muri ubu buryo ntabwo ari meza. Kwemeranya abantu kwemeranya ibintu bwacye bagashyiraho imbogamizi, abandi bagashyiraho imbogamizi, ukabona nta mwanzuro uhari wo kugira ngo abantu batahe bibohore. Ibi ntabwo ari byo. Ngiye ku ruhande rwondimo, ariko ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwa Kagame FPR inkotanyi ye, nashaka zandega iterabwoba nta muntu arusha Kagame gutera abantu ubwoba. N'uyu munsi baracyamunga kandi ari leta, urumva, arica abantu ku manwa, arasenyera abantu, iby'ingabo ze zirirwa zikora n'abandi yirirwa atoza ngo n'abadaso ngo n'abapolisingi n'abashinzwe imitekano n'ibiki byose ntazi byo yirirwa bakora. Amakuru turayabona. Nta muntu n'umwe akumva gukurikirana iterabwoba, ibikorwa by'iterabwoba Kagame na FPR bakiri hariya mu Rwanda. Ahubwo akansabe nanone ngiye ikintu nsabe iyi mitwe Kagame yakoze gutya, nayo niyandika itangazo basabe nawe bashaka abandi bantu nawe muri bo kwa Kagame, bahere kuri Kagame umukuru muri bo, bamanure bageze kuri babajenerali bose bajya bavuga bisha abaneregeye bakaragiye ku butaka bw'u Rwanda kugeza n'uyu munsi, na zirangegera z'abadaso ziri gusenyera abantu amanywa na nijoro, nabo bafatira ibihano. Arega ntago Kagame ntago ari gufata ibihano, nazo arabifata, warabishoboye kubifata arabifatira hehe? Namwe mu reporting aya mabi y'uyu mugabo n'ubutegetsi bwiyo. Hanyuma turebe yuko ibyagomba kubafatira nawe batazayimufatira. Ngiye narigeze kubona bari kumuniga, urumva, nayo mpamvu nemeza ko by'urupfu rwe barimo bavuga birebye Nyanza ngo yaba yishwe nande, aramaza agombe kugira hagera. Ntabwo Kagame ashobora kurwara ngo apfe, nanapfa azongera azuke kuko si ubwa mbere azutse, urumva. Rero nkiza kuri iyo ngingo reka nze n'uburi tukomeye tunayivugeho. Kagame biravuga yuko ashobora kuba yavuyemo umwuka, ubwo sinzi niba koko ari byo, ababizi muraza kuduha amakuru. Bakavuga yuko ashobora kuba yaguye imuhazi aho ku rugo rwe ruba, ndetse bakavuga yuko ngo imodoka zishobora kuba zitakiri kongera kwemererwa kuva mu ntara zijya mu yindi, mbese k'ingendo hari mu ntara y'Iburasirazuba zahagaze. Ubwo ababizi muraza kutubwira niba cyangwa atari byo. Ariko tuje ku cyitwa urupfu cyatumye apfa, barimo baravuga ko yashobora kuba yazize indwara y'umutima cyangwa gutekereza cyane. Ahari aho ngaho ntabwo abaganga barabasha kwemeza neza ikintu cy'ukuri. Ayo ni amakuru umuntu aba akuye ahantu hihariye cyane, ariko ngewe ndemeza neza yuko Kagame ntabwo ari umuntu wo kurwara ngo apfe. Kizamwica kirahari nawe arakizi, azazira icyo azazira arakizi, ntabwo nyigarukaho. Ariko ese koko biramutse bibaye ngombwa akaba yanapfuye azira izo ndwara z'imitima no gutekereza cyane, yaba yatekereje iki mu by'ukuri? Hari ikiganiro nigeze gutegura ubushize mbabwira ko Kagame amahitamo asigaranye uyu munsi ari ayo kwiyahura, kubera ibintu nari namaze kubabona. Mwe mwamaze kubona M23 kunayifunze agafata abana b'u Rwanda akabajyanayo. Ababyeyi benshi bo mu Rwanda ngiye njya kuvayo nzi neza yuko bakomeje kujya barira bamubuza kujyanayo abana babo mu ntambara. None agera n'igihe agera akora no mu bana b'abasirikare banakomeye, afata abana babo arabatwara. Abenshi baragiye baragwaye. Mugeze mwumva Sikovi ukuntu yigeze kuvuga, hari umuntu mu muryango wari wapfuye agwa ku butaka bwa Kongo, uko yabivuze mwarakumvisha. Hanyuma rero
ibibazo byinshi byakomeje kugenda bimubaho, kumwirukana mu miryango itandukanye yaragiye ajyamo, azi ko azayifashisha mu kugira ngo agere ku byo ashaka kugera, byo gufata ubutegetsi bwa Kongo akabukura igihugu akakigira ngo igihugu kimwe nk'uko yabikoze mu myaka yashize. Hanyuma rero bamaze bamuvumbuye akiri mu bisi ataragera ahagomba kujya, kandi mu buzima bwe nawe arabizi yuko atunzwe n'uburiganya n'ubutiriganya, ndetse no kumena amaraso y'abana b'abantu, cyane cyane abo mu bwoko yumva adakeneye ko bugomba kubaho. Amaze kubona rero amanyanga ye bayavumbuye, Kagame n'umuntu wanga guseba kuva kuri A kugeza kuri Z, yanga guseba kandi agakora ibishebeje. Ni ukuvuga ngo ameze nka ya ndaya yanga kuba yita indaya kandi gakomeza uburaya, none bayite ngukize. Tuvuge niba umaze kwica umuntu umwe, ejo ukica undi bakakwita umwicanyi, uranga ko bakwita umwicanyi kandi ugakomeza ukica abantu, kugira ngo bakwite muganga se. Ibi ni ibintu bitabaho. Noneho rero Kagame arashobora gutekereza cyane mu by'ukuri, kandi n'ubundi basanzwe bavuga ko yapfuye kubera kirize z'ubwonko aba yagiyemo, agatekereza ibintu bimurusha ubushobozi n'ububasha, atari uko arimo byarakwiye kuba bitekerezaho, kubera yuko ibyo atunze abona bitamuhagije. Hanyuma rero kugira ngo ujye kwambura umugabo icyo yaruhiye, nawe uri umugabo, aha bimusaba imipangu myinshi cyane, guhemuka, kugira nabi, ndetse n'amasengesho n'imivumo byabo yagiye ahemukira. Ibyo byose birashobora kuba byagira imbaraga mu kumubuza amahoro, bikaba byatuma imitsi y'ubwonko yihagarara, cyangwa se n'uwo mutima akaba yawurwara agapfa. Ariko ngewe ndagira ngo mbabwire ko nkurikije uko mbibona n'uko mbizi n'inzozi nge niroteye, Kagame ntabwo azapfa kubera yarwaye. Ikintu tucyumve gutyo, tunagereza ahangaha. Ubwo ntegereje kuza kubona muri komenti zanyu icyo muraza kumbwira. Niba kiriho ni sawa, kuko kuri ngewe urupfu rwa Kagame ntacyo rumariye. Icyo kimariye ni ukwibora, kuko bari zirambwebwe zirazitubwira ngo batoje ngo ba Kagame benshi, ngo mbese ko Kagame ngo ari umwe ngo yabagize gutya mukango ngo muri kubunga ku musozi, ngo twebwe ko tumaze kuba Kagame ng'ibihumbi 100 ngo murumva ngo bizagenda bite? Niyo mpamvu rongera urupfu rw'uriya mugabo ntacyo ngera umariye. Ntabwo nshobora no kibyina ngo yapfuye, kuko ntacyo yaba ariho yaba yapfuye. Kuri ngewe ndazi neza ko nzongera kukaragira mu Rwanda ku mpamvu ebyiri zonyine. Iya mbere ni y'urugamba ndutsinze cyangwa ndufatiweho. Indi mpamvu ya kabiri ni impamvu izaba ari y'ubugambanyi mu zindi nzira ntazi zarizo, kuko byose birashoboka. Ushobora gusanga umuntu wakubakiye akaguha indaro uyu munsi, ejo yavuga ati vayo tujyana ahantu runaka tugiye gutashya inkwi, ukabona kuruje imodoka aragutwaye. Izo mpamvu zose ngiye nteganya, nta yindi mpamvu n'imwe ngiye nteganya. Kandi izo mpamvu zose Uwiteka azanyemerere y'urugamba gusa, kandi azampe kurutsinda. Abankurikiye n'abadukurikiye, abadukunda, inshuti zacu, ndabashimiye cyane. Uwiteka abahe umugisha. Murakoze.